Okay, well, fesgur ma hwyd dynnu, agus fáilte arif go club Irise an Pól, seo an session mi erig agus acin an termse, an cerif session. Agus hashe, wel, was geen forsnach, gewel Meg acinne, Meg Bateman, t-Oll, taisbeanadh a thuairisceanach is alt scríb Nancy Dorian h-aon an Davílas siadéag, a bheith sin ceist, Meg? Davílas a hochtíag hanna amach stocha. Ceist, chai eilsecha gana neudíag, a rhaid na Gaelic anna siadéag. A bhí céintteach a thuúdainne an láthair nach, bhí sé bheolach opair Nancy agus nópar a éidir bhí déanana fat a bíthe. Is Gaelic an an Machair Chat nó East Sutherland agus ha go sánachte amach is na rutan dh'atharraich na trí báiltín becha Brora, Golspie agus Embo agus sound lots of han láris a bheith Machair Joanach táiseach. Ceist ha. Well, ha man tú gomplíon mi me dhehuid a híide agus nósan go bí chom jespit acin. Ha mi mochachal go bfuil mi hín et a dáharil mi dhéon tóra seo, ha mi smí go bhfuil a d'atharraich go bí sin bail rís na rútan idir bhfuil sin eolach agus go bhfuil a dúran dydih if I galrí atharachaig agus sawn mi dhéon atharachaig aha, phàipear, Nancy. Sgrìobh mi hín manún chuspad an Davílas Sia an Ranscaigh na Gaelic. Agus fa mi molla gan a dói inslachol gwn bíamid a galrí atharachaig ach ha fes hacam go bhfuil Machair agus menigin a gra darút falle. Chanja Nancy gata ha isha Gemama fosculture de d'atharraich agus ha cusio sias gan eolas a huidí an a Machair Chat mar a hóstrodi an a dói chus snog sin eisimpleid te Gaelic is nach héil béarle. East Sutherland ach mach ha grún enamanatje it dal abi agus sin eisimpleid hiú. Ha mi is Chanja fuse PowerPoint a golik mi fesgur yn dŵ dirach Word file agus ha mi dogus gwn cwm sio ceist mi agus ma ha si vigiri gwn cwd mi sio hocaf straight live ni mi sin. Stoch a grawn as y lio sio a leifsif article Nancy. Fa misio sa chahad na dda fai to siachad na hórit sio agus fa mi chad a hachad mi di a go persanta ach fa mi Gàidhlig a gria mis dugi siachad na hórit agus hul mi gyda bwydnach idd lia a finja fai cho glích, cho fisracho, cho cos agus fa iola sech ga fai heinid germultis iwsachag agus iwsichi dúchaint de Gaelic a bhórchuid gena Gael a fechcin cerapach, droch Gaelic. Agus ha fanne t-Haona droch Gaelic, t-Haona droch gúchaint san bí. Van mi cainecha gyda Peter Trudgill yn socio-chananicha. A fa sialtin gyro gach dúchaint, gach cànan a gopad mar histam awn hein. Agus It's going to be interesting. I don't think it's going to be. I better be quiet, I think. sé ddírach dúchan socialta a tásrán if hí smuocha go bhfuil an dúchaint na sear na dúchaint tiile. Machanas dúine rútacin mar ha béarla ilanéis cho piúr agus ha béarla glasach cho granta. Sé channe sin gennych kiel, sé dúrach dúchan persanta a ha gan sparag ed systemen a goprichas ulgaleith cearsgleor. Wel, ar ofis hacen gorau mi gyfi tosig hwg ma sin.
Stoch yn beth sy'n gennych planigyn, gos yn ffwytio na fi ffolwf fwrpa. Sio, nes i cwestiwn fy mi yn dŵl laisiach ag sio. Jay cohex y phàipear sio, agos Jay fiast yn Gaelic na'n iasgydyn idd cost yn ier hwyr chataf. Jay na molly yn y Dorian, Cwyla ha sgrìobhadh idd chusbad sio, hyg mi cwestiwn a hasierin a fa mis a farigyn a fa ffeimal agos fa mi som feiniach a fel siwpein a gyntachig. Fe mi atchach a grom mi'n dŵl fi olyn i'ch oca siach ma hesyn co-heacherin a ha llast choiolach agos nasiolach idd y cwsbad na mi hun. Wel, ha this gyda cohex a phàipear sio, Jay a siar Gaelic fristre na Gaelic sachistre. Ha mi iolach idd yn da hwfia, ha mi gwynjecu gwyd gwynnu chlwynjyn y graag gwyn bialio, gwyn lictre le Gaelic, basach o gwyd grasfar, siach idd y maplwg am na bial niechion sy'n chi. Agos ha mi gydera idd yn tŵf idda y chlwynjyn. Agos ha mi dŵl gyda yn darn o rwt yn biach ys commenta gyfeil Gaelic flistre na siar na Gaelic sachistre. Jay hys yn y cialach ag le bristre co yw. Co yn greicach o hodst na chwrin gwt leim as yn awen da horys. Empedot, please, ha mi dŵl. Gyda aharachag yn own rwt a ha cyntiach. Ha rodi a groc ag eich hun, nach ma na ddaichyn ydd fasyn gionsach ag piawsyn ac eich Sabhal Mòr Ostaig. Yn cwsbyd y siar o fawn yr iaf. Hwns gyda sin ag a chanan ag ysfa torst orn hwyl y smwain a hanig dy fach yn dwynia o chwr yn ceil as y Gaelig. Fa sbosio. So, ha cyntiach gyn bi cànan yn dh'atharraich agos le bristre stoch a gyda gyda y dh'atharraich a hasyn y cialach. Wel, ha Nancy Dorian if brian manawm a fai a gopaz is son an Olive Kenneth Jackson, is on Linguistic Atlas of Scotland, agos chwydde cost yn hwyr chataf, gwn yesega an lorach agi dunia vision brinagi. Ach si a lorach, agus haim minach gas an article sho ho favarach sa van suiachag as an duri I hain, le benteha a fa cho janach if I brian ri dunia san bi coyu colis fa Gaelic ach ka colach. Agus ha Nancy a chilia gan iafi sio ag jerrig a phàipear ag gragar a past aiach na Gaeltach a fi fosculture dy gwynire agus a fi lical le dunia gybri cho isiol sa ha idan Gaelic achca a fi gafiachin. Fa y Gaelic an y cataf cho Jeffreycha a hwnsgro ni hiasgr yn hein awn y suiachag uaigniach haro ni hiasgr yn ymysgachag le mwyntydd y fala agos hanigat fostra nafr le linn na fwtian. Y hwnsgrod fatydd falaf o'n y dŵl hansyn illa hanig aharachag o'r agos charo mi yn ddartydd a fa gan taring I ddais gynnawysg. Mae'r esiamplar chabwraif eig mae'n charo Gaelic a fipol gan taring I ddais gyda Gaelic siarad fiast is Gaelic i'r gael. Fa gael illa y coed i'r Gaelic achgysyn mae'r droch Gaelic cherapach
for dúine bríon bí éon deviant Gaelic, agus bha fiús na gcinealichan a sinne a coiad the Gaelic ag muintir gailspi na dúine a soice mar Gaelic a bha cearapach. So ha colach go nach chéad a smúain cearapach tíra ceangaltirí dúchaintin a cuiteach etar gcinealichan. Ha Nancy a sealtain iad suidheachadh ile far an phàipear an suidheachadh seo, far an bí cànan a chaidh a scarag bo príomháte a chanan sin a dh'atharraich mar Frankish Québécois nó Dúchis an Africa Jess nó Germaltis an Pennsylvania a ha go híntineach is seanrúte na chomáil a ha t-Oll an Germaltis as a Germalch. Agus go híntineach na uair a ha duine cur sias is rútin sean asanta uair an ile hat cur luachunta agus jef sin seo an Chilis, Icelandic. Far a bheith rútin an Chilis na sinne na rútin an Lochlanis na Danavarish. Agus go deire ha sin uair an tacaist leis sin jeffer etar Gaelic na héireann agus Gaelic na hallapa. Ha cuit rútin na sinne acinne na an Gaelic na héireann mar eisimpla na smóa le dá lidse ann agus bí na héireann ich a gráinist ní smó tíreach le dhuinn. Ha Gaelic a nist a dh'atharraich gmadua. Fa crìonadh na coisneach an trisanta, fa na béarla, language contact mar chana sin, agus a thuns go bhfuil dhearann có áilte le ciúsaí etar clown as a hadul trna sculptin travin Gaelic agus inabich a ha giúsachag tro leorich an grammar a ha giúsachag tro rialchin. So sé chéisteheg Nancy cimar a bachádgan a bhí gáilish na hathraíonn seo agus rí a luch láhast úra. Betilm rí herish iad cúit de na hathraíonn a chunachas chanurinn go ra a hir a thuns nach chéil Gaelic an costainéir catamh tuilleag. A thu fóneolalas nó phonology ha bearnas is t-Oll hiatus. So an áitvigra aga sé a bheagán nó brian as a bhfuil dá lidse acinne sé prín a bheagachcha. Náitir chlá le bearnas sé clá le fuamrach fata a bheagán. Fuam uamrach fata as na faclan seo buia caine cuial a ha nachcag mar bui queen cuil. Ag stocha gréirút as anasig a húf fóneolalas sé seo se retroflex a nachcag rá ln agus d. Iadla seo an a leoas as a rú mar eisimpla. Tornach agus orna is an tunach agus anna. So kiel sé kiel sé Nancy Dorian a ré na trascríonn seo. Kiel cearnic gun fricative sin. Cardal Bas se clúntin an body is son body a céalacha knech. Agus an a grammar by Machair go ra a gríomh a mí rialteach ric id atharraich is go ra id fás rialteach agus náitbhí gra ránig san tra chaidh go ra ric míontaí ag ochgúad an roimh. Sé allegorical leveling, no
sorry, not allegorical. She leveling to horse show, never wissen, no routen me realchach, do realchach. Agus seo differ achlan ferin salen falliv, farafil no bleak case to shall ginnachach no tavishtach a clachgug is son an achgo bunachach. Ha seo takish mara, lish an achgo tai mareshimber, tai akinya a hig vo tach and a shaun gweliga. So can you root ura han an aharachag? Basiliath. Fabishin van dol hokkal funksio riesdach took me in traste. Kimmer a gaharich, shaun gweliga, go mean gweliga, go Gaelic, nua fra, early modern Gaelic, go Gaelic na doelgeintjen. Va aharachag riavan, gaan jij roet ura houden. Dol het as gonna flanna ac a varach is Rick is on een traagheidje. Ha kutjoch no cruhen rachin hakin as een traaghoog. Ha chin $1 maar ha $1 an a lioas hamadu. Agus kan ik doen je rachen mi edash. Bieg mi chin ach kan a lioas salimi. So how va uneshempla eiche is aharachag aan semantics for a bit kiel nan fachkel in aharachag han fachkel poste show as an shenachkel show kan je posten aski dol kasiliet a kielachag ashak en le kielachag kava. Well, van Nancy Dorian a molle ge fémer gael ri aharian. Agus by tost by could nar kainje aharian a takist as a verle. Oh, gaf me leishko. I couldn't me phone amakis as a rat. Hello, hello. I can't speak. Well, fashion go ma amateurish, gaf me leishko. Had woch me gro phone as a room. I'm looking at a hypercorrection show for kus teacher and if you gra now can in English don't say me. So nish how hulden you dog I is on a hulutushel get na canamich gebracht. They bought a gift for I a choluas a churishin enem illa aun hashin ha fuse be me machachol de gunye maar a vanri fuse a gra show. Agus nu seo leveling a ríist ma ha dunne jonsikte is Grékish achke. Bíte son bíte giri oprige etter phenomenon agus phenomena agus criteria is criterion ach sé en jonsig trauma haun. Lees lai dolmes gegele. I'm just making a root alpenach a hand, Harish make them beat and halpenich gra fewer and archer less. Ach, and the bearle fun horsach standard English between the cracker mierach a hand. Che han mierach. She core furlum koskon the stocha. Hij brien is an aharachig a hanig etter shaun veerle. Agus mi an veerle ma choite sin kind of pisakin co rain beowulf ach manier cummas etter beowulf agus chòir good the dunya a vi an uavasachad I can va even me ein sho a huns an no tushelen
h-aon, agus ha cús fachlan iasig, nach bí mi gra sin chuladháis na cholanich, ha béirle I féin caiite siad. Pwyti aharach I taisbeanadh go maith lua agus thugaí seachad eisiampla Turkish is dé a chiad chogaí na the hánig an Ottoman Empire go crí agus bha Mustafa Kemal is son Turkish a dhéanamh nas Turkich. Agus an áite a bhí brian Osmanla, especially crú Turkish a chaidh bhíon leis na dhuinn beachdachadh, chaidh Turkish a bha fata nas Turkich a bhollag. Bha na dhuinn phàipear a géirí tóir achlan Arabish agus as a cànan achcha. Ach le bhí fas nas Turkich, chaidh fachlan uair a thoisteach. Ha fis gon bud gan an nún seo féin go dhéanamh me dhéon jaure Hebrew, mar a bha as a people agus jaure mar a chaidh a dhéanamh mar cànan uair tá Stát Israel. Well, sé an ún cànan seo Turcia as a bhfuil orthan pamúg a chosnag a sgrìobhadh. Ha cainneacham iad Tim a Jennifer a náfhaink as a trachas céime aige. Bí éanaan dói a ha na beach gléitechas na síise sin Gaelic go cuidmí iad elder purism a chud bachcag iad áfheochag cànan. Ma ha na as tullagus gléiteach bí an ácrí faricin nach chiad cumasach iad a cànan a bhríon, agus ha seo tachaist as na heisiamplar an seo, tíwi, tariana, na hatl. Iad a chúchlag a thuh bascis ha dois swinich uabastag brosnachal, go bhfuil a thula duine ha brion bascis a curvis an airb, bascis a bheochag agus a chumal a dul, agus ha go mas saliad go bhfuil fáilte iad a hínag gan a thula duine a ní an airb van a cháid an Spáin sé páistén dúich a haring tóir le cóprachas teach a chun go bhfuil gríomhachas láide sin, agus sé príomh eisiamplar a hain de sgrìobhadh attitude brosnachal awn a mis na dhuine ag a bhfuil a cànan ó gúchas. Hanig me sé taisina a cuspad seo an dóiseach an article scríb dul Macádaí an s-aon ortíceach am an operain agus scríb esan mi é New Gaelic, réin mi a féin agus an mará, mar a bha a cànan riamh a dh'atharraich agus bhesan a coitíð Gaelic úr agus de tuislan a tuaitse amach agus séfachag a dh'atharraich mar fáiste fráses dhuinn. Thug mise an cuspad a ríist an roscin na Gaelic kind of Davíle sa sia. Fa mise drugel a chuns grom médi brian ri ollanach a bacin, ollanach a ba beachdachadh Joas, agus thuaistí rúm na roiise dulgachi agus a brian mi ein casafóid as beachdachadh gom bag a parent na Machair. Chud seo drugorm fimi mi ra. Fa mi faricin goroshin na Teagaisg da Machair Gaelic.
agus go luchd-teagaisg agus luchd-teagaisg na mi hín a chur is Gaelic is wedge. What's in the word? Wedge at a luchd-teagaisg agus fillintí charoshin agus bhrí mi brí imimeúneas linn scéanach fa mi brín brí ion electrification Machair Chat fa mi brín brí ahas Nicola agus Catherine Bison chud satellite dish Ostaig agus fa mi féinneach you rutan mi dhéin an canagad bawn na hunn ca bica an canagad grom fír gorom na uair as buncheú ba cànan achas an a dh'atharraich chará réid na chláran a mi tois gan na holanich no a réid an inctearach a vis mi cosc is na pepran achas cearstachad. Fa Catriona bhidach as a luchd-teagaisg agus hogíise chéist na bruidhinn gúilteas an úra a chuns nach bí fisig dunne dé a cearst agus cúteach bí a system héin a túitim le chéile. Ha seo a takeist mar rá le rutan mar a tuisiil ginneteach dúlare a bhí lehan ag an jeireg ma ha mi gra a little ha mi van eisimpla acum dheachanachug. Ec yn naw fa mi faricin go bachod gan rialchin grammar lasachug. Ach a nisht chain mi cho cínteach a chuns fa mi pas shen agus frac. Agus ha Tim a seo so futi Tim tucail seo as a yn gymor a faricin gyfeil luchlawist úra ari id an un spéis fi dunne san bí. Gyda ceist spéis an dunne falle an. Chile mi hwg Tim an a minute agus futi sin a chur yn ceil na tachlan hain. Hwg mi rutin as an article a change room. Native speaker status is in any case dynamic rather than static. Hwg mi gorau sin ingeniach. Dwi'n chai hoca le Gaelic a chanos yn a chaili. Dwi'n had yn bocog ymysg luchlawers tradition ta. Dwi'n mar Roy Wentworth, mar exemplar. Had me cahiz. But it seems clear that we overestimate uniformity even in fully literate communities, where, for example, native speakers' acceptability judgments have proven less uniform than was once expected. Well, my vrienus to the Ian Donnellich, come the Leorichen, agus Richard Cox, me ein Koch, agus grama yevshiv da rigist falle. Chaile rutin cho uniform. Bi mi machach cúteach go bi mi brisig no rialtin ac ma hín. Sure think me ein Beowulf agus Chaucer. They would have recoiled in stunned horror, seemingly essential grammatical features, including markers of gender and case. It was larded with vocabulary borrowed from French and derived from Latin. Yet, Chaucer produced a masterpiece in the deviant English of his time. So Cúteach mar a ha gléitechas
a mis na sínsir a gur beachdachadh is an ácrí. And then she says that where native speaking populations bend a little to allow some deviation, these languages tend to sound and longer than those that don't. Well, ba mi smearhag me ein question. Fel ag y jeffer, mae dh'atharraich sa Gaidhlig. Jane fiastan a faddus, t-Oll. Analogical levelling, that was, what did I say? Allegorical levelling. Agus ha Gaelic at Richard Cox is on show. Ha cialachag agus can couldn't sas an anadja fan och roiet. Agus seo un exemplar. Seo root tradition te an gafan unyak fosklug. Ach, a huns gambishin a gra chayan unyak osklug. Machair Chat. Oh, was in your make a gael? Chanel. Oh, Stat me, a huns gun fachkami, gun jach eshies. Ha mi an seo hast. Oh, fel mi ar cawl yr eist. Oh, ha sin an seo, Meg, can we smaint you? O, gleda, fel mi dirach a machyd seo. Mae'r analog leveling, cialachag, gyfer dwi'n bwltiach yn eist fi gra yn gafrwniad osglwg. Ha ciar y reidd gra mae tradition te ach doch yn bwchodd gan Gàidhlig. Rhygespad. Sean Jekyll orymse, a fel sínia a hansas an y ffalm, a gen of baro cron na ffeim et slanja na cànan. Le fi a dh'atharraich na'n jerf gwyn a bwchodd gan a fi brosnachag. Sean ysgrif mi in 2006 an y Gaelic ŵr. Y fel sy'n y crwach y Gaelic yrmol dy luchd-teagaisg agos dy sgrifenyn. Yn adre fi dainachag na ha ec na philanti co-yw. Baddys go fi ffeinach da Marianne Nican Takasht a Lewis a Chegas Gecken Tall. Me ein yn jyffer eter chain y liorichin y leag agos chain y liorichin yn leag a hanner siosio hypercorrection agos fagisha gra ha ciastas a chliachgag agos scho syndrome na gwnna fi tuliagus aliasach mi ein realchin grammar agos y fi licyl lle aharachag tachast. Wel, sin na hacam yn drasta agos doch ag yn tylisha yn ish chinas jach. Oh, sin, wel is geen ma, Meg, gema eentje nog. Agus wij nu tuurlijk gema MG hele phàipear ha sin, hamis man ygin jach har is hoe na pli pengen aan een dag gema jalante, nas jalante en rut na hamis gran drasta. Agus, yeah, na question na hoek in jerrigen sin hat gema eentje nog. Boch nog op aardig in teacher en akin en zo. Ach, hamis man een rut hurt du. Ik in jerrigen sin se me wil a bhilsin in a barach crán na féim. Ha sin gema eintje noch. Agus cúteach stoch go bhfuil ritacin an hen míon an jiffer et aharachag agus merachgan. Stoch go bhfuil jiffer an et an darbid sin. So, han is ma bhfuil dúine acu ar san tucail na céistin sin nó jespit a hocail an seo nó. Ja, sí is maintje. Ian?
I taplet an sin Meg. Ma techkin. Aye. Wat daar vind ik ook om is route van de dh'atharraich. Route mee een rik. Had ik een route aan kartu waan want ons garashinach mas mama gaan aan scherach verst. Inchniach. So maar goed get een route in dhuinn waan. Ons galism kan je misschien ground te beginnen gaan kan dhuinn verst agus straspe agus balsuas dhuinn rosh agus katu garasen karkolach agus gara na doel gaintje de dhuinn maar verste nier agus beachdachadh agus mar sin ma gut na paskir 4 dhuinn maar gael se leid. So sin hier de daan route wel gram in Turkish agus cànan en gan gàidhlig heen maar gebig as gai fein kuitjes na hoersle na warre na uair agus hachar sin as gréig beter go va shorta chaine me enimach beter go ramsa go se dh'atharraich amán agus se glána go bheith céalaigh mar cathartic is agad agus well há sé chéim an gálamh na hátaman nach gohair straig gaibh stáit ein go péin agus bha dul Aragamach and cànan a dul fat nugah lín díag agus is steig an níchitah lín a húh sin sa me cinneach go rán nimitach cànan ile agus ma lébe sin i leor bic ó bríomhar ag canneach mach ginnigin a bheochud na cànan ha ma ichit cànan as a rinneorpa ekas an hin. Agus route me eerder met ra ha mis ik tur een neu a vi likkel le dunne brin maar ook het maar je neach checkers gehun het ma ha an skal ma ha nalai ja ma ha krulig ha dunne kajat roete zo'n hier in de cànan a chummel hek hier a harrikin. Agus heisem mar is een pla as na sculpture maar misgoper as na hard sculpture. Agus agus ons na colleges nálaíonn ach va sin féin me dhédig gur a chlána va tína sa bhunscáil gur caran lachbach seach mar a bás gaibh bhí. Agus beter gin bicken a bharach opera dhéana uair nearstacha go gramarach go sa léhéid agus va sin a kásta gris a chláin. Charach gur I cús smúnich I dhéana ma dhéin se mar go big opar car cunnabalach a bhain agus an áte vi géri ar a mach minimar a chlach ag fat na húnis rís. Jin op bársach scéalach an gaid sa léid. Well, an ús sin dhéana sa hétal mach mar le gánan agad. So jinjoch ma fáing sa mé me lear ara. So ro faricin go chlawn a faricin nas misneachal mar a Gaelic achca na ro fisach go an gramrach go ceast. Still clown de weer een goed kerst maar heel het kerst. Maar het kaart Charlie of kerst. Ik zag in 4 man hoor. Het is ook maar de gimse spaars. Ik is maar schelten geef. Dat we misschien aan het pikken in kan er US. Helling heeft kemer voel ik het de bal stel je als kunnen gaan. Dus moet de machine. En ik er misschien zeg maar. Ja, stel het in wie kunnen ze roet kerst maar is trick. Eins nog, agus laaf Tim so squidjach wel. Wat ik nak heen? Richard Tim. Well, yeah, it's here don't from me kitty genu kinchak roddy. Can I shaw and
and session mierig and Can I you? mean, auch is nach Bhfuil mí den bhealach sin léoch an taisbeanadh meg. Well, be me he now on a mias. Mí dul thuá sin an déireach te, bhí téimar as an ceann míos. Thul dunne han láthar nach. Date for the diary, yeah. I guess, yeah, ha bech gagamach in also for me just to get a more in time make son of John or China Stech I guess bring at a phàipear sin I was a hinge noch I guess hi doig nach el barkin holini gaki now and I guess be doen out of vuyen I can be doen in the bech gegeet so kimmer nach helsin in genu kerstach yeah be sin a gobe there sin or ha mi smunich give on the session in Shaw every wasach famel I beskutemach so I mean dag is can gebinning klein ober der doy aan of your tal barkin holini gakins is check but we did giddy aan make or va von a vashi makuja briam yerik at a kusper Shaw simic to this vashi a brian at a kusper Shaw I mean niche Marisa it does Speaking Gaelic is commenter I guess be me a smunich gurnication Shaw gach jiggin law of it's me Czechish I guess be me gobeth kujoch le kujin a jeriv luchd-teagaisg shaw dunya well luchd-teagaisg kujin a dunya he kukam le Gaelic who's kuju hanik tro volunteer in the Gaelic I guess Akidula le bjarnen no ESVN marken big ounce Gaelic and it has ik ire en niche out in crìonadh na Gaelic for na chick dunis and be hooking for uish kedded le Gaelic le shanu Gaelic a hik and Paddington marken big han dh'atharraich a gluasid cholua in drasta I guess a Joe Yedevig gagi near shot fuse a who form the hook. Fuse le dunya le Gaelic igen dai aan in Lewis maar de shemplet gewel en vorm de gegach every Gaelicse van om de ik in Paddington so han achgeen show a glúsig ma Lewis kim vis me a live shug on the Nolanoch show ounce of class I could say Tiffet Ian I guess I know he's some of me Kirsch no car and show I can just find me giddy bring men menuskul vis me hine klachik I could find bechken vo ruine illa be me geintje gaven she curse gemad metalinguistic hound be a brian at a canon fat and chul gaan aan jidike is grammar a brian mean so she canon I guess mean static Gaelic I guess Gaelic hin I guess na doelen is dag is nachke hoef na Gaelic I guess ik tosh na bliana I guess imig turistong bliana be me a gradu be me viechen gunne we like a kirsch no kar aan sa class ach an addition of we bring a rain kindje wat aan een dooi meg as fige eentje a kleintje na how heen is menig be me a quite there maar shortje t-Oll maar false choice edit Gaelic maar high and Jew I guess Gaelic a this tradition te ach of we quite there maar keist Raymond Keintje I guess gevel hashin a giri can be na holini gaking komasach jiffer Raymond Keintje a klekkig maris imichi I guess ha mi smunich na va in gra jira can chim in vi kujin olin gaking a giri in Seisean a Czechish no a giri in Seisean and cruelig I guess Femi Gaelic inertion haneli kujifed aan in doina ha origi can Sabhal Mòr Ostaig is mini hugmean. Be na Gael heen a muchin shin and do we shorsha de Gaelic for percent. I guess Gaelic shinachke ik rain king tracing art have ye comas a gaive hoberkin shinning in be kerst. I can you now I had here second I guess be announced Gaelic and a Gaelic and in Gaelic art ira marshin and actually be bringing on a Gaelic strategy be it ma anasoch be it cara chesamach I guess marshin be me fear in the class gonna be a gra kirsch na kar I could be a brian
Gaelic na Straid, Gaelic an Olchaig, Gaelic a Vinister, Gaelic an t-Oll, Gaelic aha, Gaelic few speech in Machair, Gaelic the Bunscola, Sure Gaelic if a geek clown that hide a tosh of a Bunscol, Mar Sure Gaelic. I can tuxi can fame the Jifford, Raymond and Keensha Shaw if Yachka, I guess, be Keensha I've bishan a gamis a rain Keench Gamasoncha, Rain Keench raising to arts a clash of kiss be Shinakiv. A Canosian Egypt Cushias ed Raymond Keench illa. Mahachin Dili. Mahachin Keelis. Cover give me a brain Kusner Nachel and I have a scorn in the Dol Chidam. So starting me that. I mean, Tilly could get his shin a hatalamach. Ha mi dá leit agus burig á caiinecha in an achcal bhem cainch. Should demean a h-aon, yeah. Registered, speech registered. Registered. Yeah. Akira Ollai ha mi snig gyfela Janet Kiel con chicu. A fi brin mi ein jyfra stylichen agus hasnwla mohachol gyftu uniol niatharach cara fi niachiwsig I ila ach fi de henefydd doch yn nach jeich hiction. Ha mi smihag gyfylwch o ciash gwna fi brin mi ein ciastus as rwy'n hagar ach a fi torsion na holan ich fi mohachol gyfyl tai yn achga, tai yn style agus fi bara cwach achga ma ha t-Ollach is na ha Seisean siar yn dol t-Ollach na eisiau na hanesyt. Ha mi oedden is rwten eichyn a ha gam a gona gymor agus sin luchd-teagaisg a ciastach ag rwten a ha ciast go rwten a ha ciar. Le cws jealous. Cws jealous ciastachi. Stoch fel cws cwach acynja. Ystelym yn doi a haw tost wyamach gan y holan ich. A fi ti'n go cogwnion ach gyhein. Se suiachag inslacol inchiniach a hawn. Gyfel taien chen siosio sio acyn. Agus ha as a feirla cwtioch. Bila imichi oedden yn fi clach gyg slang awn corag arst as canin gyfel yn cwach acyn na cogwnion sio ianaf iddo yn steila. So mi do leta sin. Sŵl biach gan ag cach mi ein na pwyncyn ag Tim. Maar je ziet dat er zo'n tijd gehoorschrijver zo'n nog gehoord landrum was toch in maar eerst me zo eigenlijk de werken heen is kan wel eens gaan maar gusten kun je gevoel en zo tens gaan je lusken in hoofd kan wel eens kan eigenlijk bij die dat kunnen hem dat we me heen normaal nog is de Jennifer van Jolas Colony Roy maar moest je first nog gedurgd Roy akums maar uitje eigenlijk na last day unum as a husper eigenlijk nu zijn we leven in IPA is en as de taisbeanadh is van oh voilà een spavish kan ik maar feelente ach zat aan de van de skillen snack met de glach hart syndroom gemoord dat daar die grootste gaan mis me maar niet chicas de bunskool eigenlijk rovogel is de middag kunnen ha Einste klassichen agus a tíine stay agus de falla na kin codman cúteach go hain ar sonna bhí a léisteach ag sin agus sinna chud ceart cúteach agus well go iad go pharsaingeachd chuidir kilomeid ide na bunscoile agus chodúlanach sa sinna bhí colnig agus peaching bearn ceart acail ar son grammar is léthe ha go définní hí. More an time make agus de hula Daniela vi se noch van oomsig ma. Tang Gwen. Van mi spreek me ik heist me een of het kutje gaharien na sharna harien ille. Agus van mi spreek Russian maar
van meer fechkin a va gnatrig tachast, va alles te maken woorden a gra tachast gnatrig as doel geen jeggessen. Ha mis farikin magashin vishin could be structure in a grammar a teachable hele agus nach hoprich rutin illas a gaan en gyfyr gayanaf nas dulia. And behoort going to be sabich na ui. Met just al meg wel hamish shen gelar gel meer groenjen doel gaintjen shen a gloinjen beel maar gebek hanon er klarien. Agus for me blian well big in a blian a checkas gonna do if kai agus na shan doen je shen Gàidhlig go schulfri doen aan het you agus an farromische an a skeda agus well het hug doe ik kai haritni she ha mi feich genjes ha mi genways with the machine wachke as ik hier door de sagole me a chlisk me agus is me gevoelig agus hoest de dh'atharraich agus hoeken gebotach shen gaan ander aan views heb je het moord ik kai a chaulid eland van de geld aan het you als je ver in de hele zin ga je wat had je gehoord dat ga je akel ga je reeksen dus net doen je of lenne vriesje gokken gemaakt doen je jaren akel als dan beachtmerk is aan ik het eland brown den je me hier en alko Sreath ga het daar hallo op boeien beurle Gàidhlig achgassen aan de hin Arash aan de neiki die Sreath nummer zijn. Agus ga op in de beurle eigenlijk man jach in Seisean in de nul. Ik kan de voetigen. Zo, ik mis me gar doel gaintje aan me hoe toch een boei lochlen nach naar route gaan. Voor een roshen rie dan. Als je net realigje die crìonadh cànan en dh'atharraich cànan. Get de haar cànan als dat dhuinn. Well, ha mi fechkin een leoth, so Machair Chat en aatje een leoth. Ha ken ik t-Oll machine. Ha mi fechkin koise higgige. Agus je tanjes van sin raag gere roet a va go doins go duchesig. Ik gan a botig sin het roiolach. Wel gar ima sé rút lochlan a chavan hins. Sin dáir de geramalteach mar gebik na lochlan is het. Kan je. Wel, aan de beurle. Wat kujere? Zie Aha. Sin dáir de let in. Am ik feichen in is garsing wel laaf Marston en haar. Maar ha mi kutjach mogelijk ruur, so stoche kom gooi is toi. Wel. En een goed koudsbejach te gaan met ik Marston nu daar. Nog een beetje maar wie Jean gekrieg is toi zo. Maar heel kaal waardig kijk. Toen je er daar. Ach, Marston. Het takkel er met dat je daar. Maar mis munnig de vision bli in eigenlijk kan ik maak het mag kind is personage in de tagars nog was tien maar tien suidheachadh nearst maar gebek I guess is sloeg gahagarig als je daar zijn schacht hierach kan merk en vallei ik doe je vallei mogelijk ik in de nachtfiction je weet dat de reality aan ik is een exemplar ik ian als je kan staan zelf in zit Genevieve kom zag maar een sloeg vat de Gàidhlig is na sé ahrige haar tien ach nu je tierach maar ja vallei met kaart daar ik is noorschen gewoon maar grey kan grey ahrige kan in hem je weet dat de reality ha coumbest grammar er chorigen met een strik aan ha gar stuurd I guess kersnach gahagarig fiarsten grammar sech dirach dinge vallei I guess
darna pein go bhecam sa t-Oll t-Teagaisg. Agus ha mi ferach yn gyfel gyma'n nátere gyfel rhain chaint d-Gealaigh h-aon agus gyfel sinnig ag gyd y t-Teagaisg mar gybyg y t-Teagaisg na ha ceart gohofigol gyfforddymol. Sinna bhís a tacost yn y nedaltis, yn y gerimoltis, yn y iachtanis, Bidh An, chan ydy gynslwg can edaltis na strategy a bhís d-Gealaigh yn sgach balas yn edalt. Ha gynslwg yn y da ffynymol, agus ha fatan as asan orsyn, realtin a bhrisigh ma han a realtin sin agad. Féimi tu yn ryd ceart ffynymol hegisg gyda ha na hwrs ten ceart a hyf ydi ffenioch ag yn y dau gyfel dain d-Gealaigh h-aon agus dúlchaint yn d-Gealaigh. So ddim gyda sy'n ddefagams. Sy'n byg yn ywyd seiseach an y minchan, sy fi gan y morchan, yn gen i mi chw ectis agus germoltis sy'n. Lysmig ma ha yn canan am y seiseach cwcalach rys y Gaidhlig, sgyfile hast ceart a fi cosg wrth y gwnia ydd pwyngan gymabec grammar, siach a fi brosnach ag na hec yn lwc brian mierig agus jafisniach a hec yn lwc brian mierig. Wel, féimiis na bhí súpailte ach ag ceart stam sé móg chonol trí an sa Gaidhlig agus me helaí go féim san sin chus an hácin féimi na hácin a bhí ag iad ag as tuigsin agus ag as cleachcaig gus an bethe láthil agus me choblíisteach gabh cleachcaig ó dé féim a hínte. Agus ha sin fascid in iad farnach sin fíd fer bhfuil cúteann le Gaidhlig ach nachel chané nachel iad misnachel ach chané le ferach in gnuúineaibh Gaidhlig a cleachcaig an sa thuúla suidheachadh neo san is had bethe láil san taidh nó a mes carriage ag an taisbeanadh go bhfuil Gaidhlig ach an an uair suidheachadh ach chaneal an suidheachadh nuile. Agus gan féimi ad cànan fóisiig áil agus beachdachadh chaneal sin fáling. Chaneal sin iad ag an féim sin a bhí sapid sydd gach pain gramad agus gynnydach a fallofas dé enimid gníomharach wel. Comanat ach chofat a ha sin ule galda sé sydd snach a le gyfrach mi hín agus mi hwgs. Wel, hasje fydd mynastach ac am ysgrifennu fy mynd sylir ynys na famiac tosach na horich. Gwm biach e comal a dol leis yn eng gera gys yn trisiach hast. Tang is o'n chwyddi rodi fi brian agos chafi mi chegas social canon achos eachid na like so ba inchniach a fi dolydd hash gan y IPA agos Falkland technicach. Tang is on anara agus an nui cwtioch. O'r yn tang gael eisiau fe agos gai fwle son fi color ein yn och. Agos, doch gyda gafad i'r fi torst yn eich gykrych leis na ffachbyn. Doch ysach sy'n ag meg.